Ami Tebboune. Je vais vous poser une question justement sur cette magique phrase. À chaque fois que l'Algérien se sent lésé, يحس روحه محقور مهموم, il utilise cette expression Ami Tebboune qui transcende toutes les barrières politiques. Monsieur le Président, comment vivez-vous cette expression? Je la vis très sentimentalement. يعني أنا من زمان عندي عاطفة على الشباب بصفة عامة، لأن مشاريع المستقبل ماهوش شعار. قاعد الناس يقولوا باللي شباب مستقبل، ولكن بالأخص في الظرف هذا يعني فيها احترام وفيها حنين وفيها الأبوية الحمد لله الحمد لله. يعني لما توصل لهذه العلاقة تاع العم مع ابن الأخ، رانا وصلنا الحمد لله. يعني معناه بالجزائر بدأت ترجع لأصولها.